rasa apa yang sedap, kita jual. Faham. From there lah, Sekarang kira korang chef lah sekarang? Sekarang kita ada orang masak lah. Ada proper chef. Tapi all start dari kita lah. Start So with us lah. apa yang diorang pakai tu is kita punya principle dari start lah. So as time goes by, kita bukan tukang masak pun. Kita bukan dari kecil belajar masak pun. So kita serve, orang cakap bang ni tak kena sikit lah. And then kita adjust ikut tekak orang. Pasal orang yang bayar, bukan kita yang bayar. Betul. So pelan-pelan kita ikut sampai sekarang lah. Learn around the way lah. So daripada satu kedai, macam mana dia boleh pecah daripada Ashraf Corner jadi Halal Corner, Bedok, Yishun, Jurong, Yes, hawker. Hawker Three of them mana? was hawker. Ni tiga-tiga hawker. Bagus lah Kita Melayu ni kerja hawker, Ada duit lah. So Bedok lah. Jalan bawah table punya. Okay, aku nak tanya satu. Maybe korang kasih satu advice yang kau boleh cakap kat kamera kepada sesiapa budak-budak luar sana yang rasa diri diorang tak ada benda. Macam kita dulu kau tengok kau survive batu lah, jadi room service apa semua kan. To anybody out there that is in that position right now, one thing kau boleh kasih diorang. They actually doesn't matter how you start lah. For me, it's how you end. Banyak kau bikin along the way based on your experience and you pay off. Maybe not now, maybe later. So just put your heart and soul, believe in the business. Sabar Siapa baru nak start tu, think properly lah. Execute your plan properly. Think properly. So so that ensure korang tak cock up lah. Pasal once dah hit tu benda yang macam misunderstanding between partner ke sharing, itu lagi tu penting lah. But so far for me and him is Alhamdulillah. So siapa yang nak buat business tu, all the best. Tak easy, but you always try your best lah. Faham.